Spoštovani poslušalci, dobrodošli na današnjem spletnem strokovnem forumu Pametne stavbe in digitalizacija v gradbeništvu. Današnji dogodek organiziramo v sodelovanju s podjetjem Siemens, članom Centra energetsko učinkovitih rešitev Partnerstva za trajnostno gospodarstvo Slovenije. Na dogodku bomo danes s strokovnjaki osvetlili, kako digitalna preobrazba korenito posega na področje gradbene industrije, kako se napredne tehnologije povezujejo ter integrirajo fizični in digitalni sistemi, kako se optimizira proces gradnje in delovanja stavb ter kako se zagotavlja visoko bivalno ugodje in kako se gleda na odnos med tehnologijo in etiko. Če povzamem par številk, ki ste jih s tem namenom iz tega projekta dosegli, ste v bistvu imate že 60% porabe električne energije na vaših lokacijah po vsem svetu iz obnovljivih virov energije. 41% emisij CO2 ste zmanjšali prav zaradi uvedbe programa za doseganje ogljične nevtralnosti in naložbe v vaše lastne projekte energetske učinkovitosti so privedle do 15% nižjih stroškov energije. Vaše smele poteze za naprej pa obsegajo pomembne korake in ukrepe, ki vas bojo pripeljale resnično do ogljično nevtralnega podjetja. Nameravate vložiti 100 milijonov evrov v energetsko učinkovite projekte, v distribuirane energetske sisteme, načrtujete približno 45 milijonov evrov, posodobili boste današnjo polnilno infrastrukturo za električna vozila na 200 polnilnih mest in predvidevate 75% porabe električne energije iz obnovljivih virov. In želimo vam, da vam te številke uspe celo preseči. Za vas prvo vprašanje imam, kakšno je poslanstvo Siemensa na področju pametnih mest in pametnih stavb? Kakšne priložnosti ustvarja digitalna revolucija za gradbeni sektor oziroma dekarbonizacijo gradbenega sektorja in ali lahko s temi potezami, ki so v načrtu, dosežemo zastavljene cilje Pariškega podnebnega sporazuma in evropskih ciljev za doseganje podnebno nevtralnega kontinenta do leta 2050. Hvala za vabilo. Te številke in oris tega, kako Siemens na svoji lastni poti k doseganju ogljične nevtralnosti zastavlja posebne mejnike, kažejo na to, da smo dejansko trajnost vgradili v našo strategijo in jo najprej, bi rekla, izvršujemo pri sebi, hkrati pa imamo zelo velik tudi okoljski portfelj, ki ga nudimo svojim strankam. Torej, pametna mesta, pametna infrastruktura in v okviru tega tudi pametne zgradbe, kot en velik, pomemben del te pametne infrastrukture, so del naše ponudbe, tudi ponudbe rešitev, produktov. Ampak mogoče, da se vrnem zelo daleč nazaj. Danes je izjemno na nek način modno govoriti o trajnosti, to postaja neke vrste tak buzzword. Ampak ustanovitelj Siemensa, Werner von Siemens, je že pred več kot 170 leti rekel nekaj, kar ostaja za nas vodilo in o čemer se pogovarjamo zdaj firme, sodobne firme, da ne bo prodal prihodnosti svoje firme za kratkoročen dobiček. O tem se danes veliko pogovarjamo ravno zaradi vseh okoljskih pritiskov in izzivov, ki jih imamo, da je tudi poslovanje firm ni namenjeno samo kratkoročnemu dobičku, ampak se mora usmerjati v družbo, v okolje, v načine delovanja in v tem smislu želi Siemens tudi biti vzor sam. Zdaj, tisto, kako to ponazarjamo na nek način, je skozi to, da podpiramo, razvijamo okolja, ki jim je mar. In če smo še v preteklosti govorili bolj o teh tehnoloških vidikih, se zdaj vedno bolj v bistvu usmerjamo v človeka, v družbo, v skupnosti, v mesta in ta trajnostna mesta in skupnosti, kar je tudi eden od ciljev OZN. 11. cilj govori o trajnostnih mestih in skupnostih. Siemens si tudi med svoje cilje zadal nekaj ciljev
dolgoročnega trajnostnega razvoja, katerim ciljem v bistvu sledi. In kar se tiče pametnih zgradb, bi rekla, da in gradbeništva kot takega, to je ena od najbolj konzervativnih panog, v katerih je Siemens prisoten in tudi, ki že skoraj 100 let deluje na podoben način. V drugih industrijah, energetiki, transportu je ta razvoj bil veliko hitrejši. Medtem ko tle vidimo počasnejše premike, ampak nezadržno se tudi gradbeništvo, dejansko je digitalizacija stopila v gradbeništvo. Nekatere raziskave v Nemčiji kažejo, da trenutno 10% nemških gradbenih firm uporablja napredna načrtovalna orodja in 90% se jih pa zaveda, da bodo morali stopiti bolj krepko na področje digitalizacije in da bo digitalizacija zelo vplivala na njihovo delo. Ne vem, kakšni so podatki trenutno za Slovenijo, ampak po moje je ta situacija nekje podobna. Menimo, da tisti učinek digitalizacije, ki je pomemben pri zgradbah, je predvsem ta, ki bo vplival na energetsko učinkovitost zgradb, na to trajnostni vidik zgradb. In če vemo, da so zgradbe velik potrošnik energije, 40% vse energije potrošijo zgradbe, potem vemo, kako velik je pravzaprav potencial na tem področju. Drugi vidik, ki je pomemben, ko razmišljamo, zakaj uvajati te naprednejše digitalne tehnologije, zato da rešujemo tudi neke tehnične in okoljske probleme, ki jih imamo, je pa ta, da je v bistvu polovica energije v zgradbah gre v nič. Polovica te 50% energije za razsvetljavo, za prezračevanje, ogrevanje, hlajenje se dogaja v tistih delih, ne koristijo. Pomemben del digitalizacije predstavlja tudi prediktivno v bistvu vzdrževanje, ki lahko vpliva na učinkovitejšo rabo energije. In po drugi strani pa so narejene tudi raziskave, kako bi lahko inteligentne digitalne rešitve, ki že v fazi načrtovanja vključujejo celoten življenjski ciklus zgradbe, vplivale na manjši ogljični odtis zgradb in ta razlika je gromozanska, v bistvu v primerjavi z navadnimi zgradbami bi take zgradbe lahko prihranile tudi za 80% emisij. Tako da so to enostavno merljive številke in ravno danes sem poslušala tudi o tem, koliko je COVID uspel zmanjšati emisije, v bistvu za 17,3% so se zmanjšale emisije ogljikovega dioksida globalno v aprilu. Načrtovano pa je, da nekje od 5 do 10% bo ta efekt COVID-a. Kakšen bi šele, torej se da, če ravnamo drugače, če se obnašamo drugače. In verjamem, da te številke, o katerih sem govorila prej, so tisti indikator, zakaj moramo katere stvari spremeniti. Verjamem tudi v ukrepe Evropske unije, da to lahko dosežemo in moramo biti tudi v globalno nek benchmark za celi svet. Tako. To so res velike številke in dejansko na tem mestu trajnost iz tega holističnega pristopa prehaja tudi v ekonomske modele, kjer podjetja vidijo priložnosti. Po eni strani imamo vse možne tehnologije, da bi že lahko dosegli ogljično nevtralnost. Ampak vi vseeno v Siemensu zelo veliko vlagate v razvoj še dodatnih novih tehnologij. Kakšne so te številke, tako malo za predstavo, da imamo, koliko eno podjetje, vaše mednarodna korporacija vlaga v nove
tehnologije s katerimi bi lažje dosegli ogljično nevtralnost? Ja, Siemens na leto vloži 5,7 milijard evrov v raziskave in razvoj in velik del v bistvu tega je namenjen, ker praktično ni portfelja v Siemensu, ki ne bi vsaj deloma nagovarjal tudi, če druga ne, energetsko učinkovitost. Ogromno je ljudi, 45,000 ljudi dela v raziskavah in razvoju, ampak bi rekla, tisti pomemben element je pa ta, kjer sodelujemo z zunanjimi partnerji, z kupci in kjer tudi testiramo nove koncepte, ideje. Trenutno se mi zdi ena izmed izjemno pomembnih doktrin, ki je v razvoju, je ta sektor coupling, drugačni integracija različnih sektorjev, drugačni pogledi tudi na okoljsko-energetski vidik. In sicer združevanje teh treh največjih porabniških sektorjev, to so zgradbe, transport, industrija, kjer je Siemens prisoten, ker Siemens je prisoten v vseh teh treh sektorjih, in pa energetike na drugi strani, se mi zdi eden od pomembnih konceptov, kako dejansko stopiti korak naprej. V tem kontekstu Siemens razvija seveda tudi stavi na elektrifikacijo večjo in po drugi strani na nove modele, kot je ta Power to X, tako imenovani, razvijamo vodikove tehnologije, radi bi shranjevali električno energijo. Torej, to je en pomemben vidik, kjer tudi Siemens igra že zaradi svojega portfelja veliko vlogo. Po drugi strani je pa pomembno to sodelovanje tudi na primer z mesti, kjer testiramo te nove tehnologije v različnih mestih po svetu, San Francisco, New Yorku, ampak tudi zelo blizu nas na Dunaju je zame en tak izjemno zanimiv pilotski projekt, živ pilotski projekt Z-Stadt Aspern, kjer tudi Siemens je eden od partnerjev, kjer testirajo Avstrijci te najnovejše tehnologije, spajanje pametnih omrežij z pametnimi zgradbami, tudi nove sociološke v bistvu in socialne poskuse, kako živeti v mestu, v zgradbah, kako naj bodo zgradbe tudi prosumeri, naj tudi same proizvajajo energijo. Ta vidik se mi zdi izjemno pomemben, ko gledamo delovanje neke firme, ki želi pustiti vtis na tem področju. Mogoče na tem mestu vi imate v bistvu določene lastne projekte, razvojne, na določenih se pa vključujete in imate zunanje partnerje. V slovenskem ekosistemu je vaše delovanje niti ne toliko razvojno orientirano, seveda z mesti. Bi nas zanimalo v bistvu ta pogled na sodelovanje v Sloveniji s slovenskim gradbenim in občinskim ekosistemom. Ja, mi smo že pred leti, še v bistvu ta energetska učinkovitost ni bila toliko v fokusu, skupaj z Inštitutom Jožef Stefan pripravili kar eno tako študijo, ki je zelo, zelo dolgoročno pogledala vplive in možne vplive na povečanje energetske učinkovitosti. Tudi v industriji, ne samo v mestih, tudi z mestom smo imeli skupen projekt. Praktično z vsemi našimi kupci, partnerji, s katerimi delujemo, nam je ta energetska učinkovitost eden od teh osnovnih, bi rekla tudi faktorjev, zakaj bi se nekdo odločil za naš portfelj, naše produkte, rešitve. In to postaja tak integralni del vseh rešitev, ki jih ponujamo. Tudi v industriji, ki je mogoče še najmanj mašena, tam so pač te frekvenčni inverter in tako naprej, je cel kup drugih možnosti, kjer lahko pogonska tehnika, kjer lahko vplivaš na večje, bolj učinkovito energetsko. Zdaj, za zaključek bi imela pa eno čisto tako osebno vprašanje.
Kolikokrat ste se zdaj že v življenju srečala s temi novimi tehnologijami v stavbah in ali so vplivale na boljšo kakovost bivanja, pa na kakšne spremembe navad? Ja, nažalost, ne, se veliko pogovarjamo o pametnih zgradbah, pa smo včeraj kljub vsemu prišli v zgradbo, ki jo sicer, kjer imamo naše poslovne prostore v najemu in je bilo 17 stopinj v tej zgradbi, ne. Tako da se včasih vprašaš, ob vseh možnostih, ki jih imamo, še vedno živimo zelo daleč nazaj. Jaz bi rekla, da me fascinira v bistvu ta razvoj, ne. Prvič sem se srečala s temi pametnimi zgradbami v Londonu, kjer je Siemens naredil en tak svoj center za pametna mesta, pametne zgradbe Kristal. To je bilo že pred leti, ne, kjer smo prvič videli, kam pravzaprav razvoj gre, ne, in tisto, česar se veselim, ne, da ta bi rekla rek, ne, da se pogovarjaš z zidom, kmalu ne bo več veljal, ne, ker se bomo pogovarjali z zidom, da bo vedno manj potrebno truda za to, da uporabljamo te tehnologije. Jaz tudi kot ženska sem se nedavno najbolj razveselila te pametne žarnice, ne, ki jo lahko zatemnjuješ kar preko Wi-Fi-ja, da mi ni treba nikogar prositi, ne, da mi inštalira nekaj, ampak lahko to zelo enostavno naredim tudi sama. Tukaj imamo verjetno še kar precej enih možnosti za doživeti, testirati te tehnologije. Čisto za zaključek pa malo replika na to današnjo situacijo. Cel svet je v letošnjem letu res dobil po eni strani neprecenljive digitalne izkušnje in ki jih ob normalnem toku razvoja še leta ne bi doživeli. In temu smo priča tudi recimo z današnjim dogodkom, z vso tehnologijo, ki je potrebna, ki ob navadni konferenci ne bi bila potrebna. Kako ste v Siemensu doživeli to leto, kaj pomenijo te nove digitalne izkušnje za prihodnost dela in pomen poslovnih stavb v prihodnosti? Kot za vse ostale je bilo tudi za nas v Siemensu seveda to eno tako prelomno leto, ki je, mi smo že prej ogromno vlagali sami tudi v digitalizacijo procesov, zato nam je bilo relativno enostavno, ne, ta prehod v delo od doma je bil za nas relativno enostaven. Tisto pa, kar mislim, da je za nas zdaj en velik izziv, ne, izziv tudi za vse, ki delamo na področju gradbeništva in ki bo vplival tudi na nepremičninsko sfero, je stvar, da bomo tudi po novem veliko delali od doma, ne. Ravnokar sem bila na enem webinarju, preden sem prišla sem, ne, in ocene so, ne, da bo 40 tudi v prihodnosti, da bodo ljudje okrog približno 40% delali od doma, kar pomeni, da se bo izjemno spremenila tudi potreba, kako oblikovati te poslovne prostore. S tem se trenutno v Siemensu zelo intenzivno ukvarjamo, mi se pripravljamo na tako imenovano novo normalnost. Siemens je tudi ena od prvih velikih korporacij evropskih, ki se je odločila, da bo tudi po covidu uvedla delo od doma 2 do 3 dni na teden, ne. In trenutno delamo analizo stanja po različnih državah, kako spremeniti naše poslovne prostore. Poslovni prostori se bodo po eni strani, vedno manj bo teh individualnih delovnih mest, vedno več bo v poslovnih prostorih potrebnih teh mest za srečevanje. To je tisti čist prvi efekt, ki ga vidimo. Po drugi strani je pa ogromno še drugih efektov, ki jih bo prinesla tudi digitalizacija, ne, da pravzaprav pisarne niti več ne boš rabil, da bo pisarna res vedno bolj mobilna, da boš delal od koderkoli in da bo tudi ta percepcija, ne, se začela veliko bolj spreminjati, tako da mislim, da je pred vsemi nami, predvsem v tem smislu, en zelo velik izziv. Kako tudi kreirati domača okolja, da bodo bolje služila, ne, delu od doma, predvsem pa res, kako spreminjati poslovne zgradbe.
Hvala za uvod v današnji dogodek in si želimo sodelovanja na teh vseh razvojnih projektih, ker pred nami je res prihodnost, kakršno mogoče ne znamo še čisto napovedati, kakšna bo čez 10 in 30 let, ampak moramo se truditi, da bo boljša. Najlepša hvala za ta uvod. S tem prehajamo na naš drugi del dogodka. Sedaj se bo vklopil gospod John Lester, globalni vodja tržnih kanalov in pametne infrastrukture v Siemensu. Gospod Lester je v gradbeno-tehnološki industriji od leta 2008. Osredotoča se na industrijske tematike, kot so BIM, kibernetska varnost, partnerstva in energetska učinkovitost. Prizadeva si za uspešno sprejemanje in uporabo novih tehnologij in tudi tržnih pristopov. V Siemensu pa z navdušenjem usmerja prihodnost v pametne zgradbe in boljše prostore za bivanje in delo. So, Mr. John, kindly welcome. I hope we have you online. I hope you can hear me, Anna. Thank you. How are you today? Hi, John. You hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? We have you online. Wonderful. That's what we love to hear. Thank you so much for having me this morning, and thank you for the start. I'm just then I'll quickly look to share my screen as I start off. And Gregor, if you can hear me, I'm just not able to share at the moment. It seems to be disabled. But for the next 10 or 15 minutes or so, I was hoping to have a quick conversation about smart buildings and how smart buildings fit within the energy efficient solutions world and how it fits with the smart infrastructures around them. So thank you again, Anna, and for everyone for giving me the opportunity to speak today. In this short conversation, we'll just have a really quick look at the future of buildings as we see it, and obviously the huge impact that buildings can have on the energy efficiency of our systems, of our networks that we have in the world. Part of that is the fact that we know that 40% of the energy demand globally is through buildings. So if we can make a solid impression onto those parts of the infrastructure, then we can have a huge impact on our energy efficiency, sustainability as a global community. So one of the things that we look towards is trying to see how we can continually improve and follow this evolution of buildings through the start of that conversation right through to where we are today, and then looking into the future and understanding where we can find additional pieces of components. A quick note, Gregor, I'm not able to share my screen, but I'll just continue, and please just let me know as I'm able to move through that process. So when we talk about smart buildings, we're talking about using buildings as the place not just to house businesses, but moving past that physical capability and moving more into how buildings can help those that use the building, those that own the building, to be successful in what they do in their daily business. And this is where we start to enter this smart buildings realm. And how we like to describe smart buildings is that smart buildings interact, learn, and adapt. So they interact with all the systems within them. They interact with the systems around them, so the infrastructures around them. And they also interact with the people that are inside that building at any point in time. They then collect information, and data is obviously a huge part of everything that we do in the modern world, within our control systems and our management systems, but also in general, in the way we try and improve how we use the resources that we have. So that learning capability is collecting information from all of those systems, from the users and from the spaces around us, so that we can make good decisions. And that adapting, that decision making is the last thing we like to talk about. So we talk about how buildings can use this information, collect that information, and then move on to the next step, which is then adapting the way that they're used, adapting the way that they use resources, and also adapt the way that they operate, so that we can be positive and effective moving forward into these different parts of the system. So when we talk about that, and maybe that's a really good step into the next phase, where I think some of the conversation already today was about how buildings are really changing their role, not
again, moving away from this physical space, but moving into a different role within the businesses for those that use the building, but also for a very different role within the energy landscape that we have. And it's not a new thing that buildings have. It's not a new thing that buildings are able to create energy, to produce energy, so to become prosumers. This is something that we're used to buildings doing now more and more regularly. So having generation capabilities on site, and then also actually providing energy back into the grid as well as consuming. But we also see that buildings are becoming more and more the host for what we like to describe, or what the industry talks about, is this grid edge. So many more of these different components like energy storage, battery storage, e-mobility charging, these kinds of things which are becoming more and more prevalent within our industry, bringing those into that building space as well. They sit within the grid infrastructure to a certain extent, on the edge of this grid infrastructure, but they tend to be housed often within the building infrastructure. So this is one of the great ways that we see our industry and the landscape of buildings changing, so that we can use those buildings more and more effectively to actively contribute to the health and the resilience and the integrity of the systems, not just within them, but also those systems around. So that's a really important step, I think, as an industry for us, that we get excited about. Understanding how those systems can start to take that opportunity and move forward. And then as we start to look even more and more towards how buildings can become more effective in that manner, we start to then look at the systems within them. And it's a really important part to understand for these buildings that it's not just the fact that they're now prosumers. It's not just the fact that we now can use our systems better to explain and improve the way that we use energy, but we now have a far better understanding about all of the additional things that we can do to find more and more energy savings. So, energy efficiency is not a new thing within buildings. Effectively, the building management, the building control system industry is built around trying to make buildings more and more effective and more and more efficient and sustainable. So one of the great things that we're seeing now is a clear understanding and a level of technology which enables us to look at other things. So if we start to look at flexibility of spaces and how we can understand how spaces are used and use them better, if we can find optimization there, this also has a huge impact on what we use and how we use it moving forward into the future. Health and productivity is another one. We have a really clear understanding and a bigger focus, especially at this very difficult time globally, on how the spaces around us can affect our health, our productivity, but also how they can contribute on us being in the workplace or in our homes safely. So this is a really good step as well for us to understand, again, how we can use those spaces more effectively and get as much value out of those spaces as we move forward. And one of the other things that we like is spreading that information knowledge. So obviously within our industry, we know that there is a lot more moving technology through to IoT systems, IoT capabilities. We know also that one of the other things that we see now as technology continues to move on, with IoT devices becoming more affordable and more powerful, the IoT systems and infrastructures behind those becoming more easily integrated and enabling the sharing and the collection and the normalization of this data so that we can start using it for more information. And also the advent or the daily use of things like smartphones means that we can collect more and more information, not just from the building and the systems itself, but also the spaces within those buildings and the users of those buildings. And that means that we can start to understand more and more about how this building's being used and use that to make decisions and find opportunities to optimize the way that we use the energy and the resources that are available via that situation. So, it's easy to say, and maybe one of the things that is also part of this discussion is that these things don't happen by themselves. You need to have a good plan. You need to have a good conversation with everyone involved in that building to understand exactly how you can use this information and how everyone
from all the different stakeholders, all the different disciplines within the building can collect information in a way and in a manner that it can be used effectively. And maybe that's one of the really big conversations that I think we're having as an industry now as we reach this smart building phase of the evolution of our buildings, as we start to connect more to the smart grids beyond the building, as we start to integrate more of these grid edge components like e-mobility, like energy storage and battery storage, etc. It means that we now have the opportunity to have a far better conversation as an industry about how we collect data, how we create data itself, and then how we bring it together so we can use it to make decisions. Because, as I say, it's a very easy thing to say, but sometimes it's quite a difficult thing to achieve. And it really requires people, all of those people involved in an industry, to have a considered approach, have a discussion as early as possible, whether it's a new project through that planning phase or whether it's a retrofit project, and understanding what's available today and moving forward into the future. And one note I'd like to put here is that also it doesn't have to be a new building. It doesn't have to be a huge building to really take advantage of some of these things. And what we see today is those discussions and the benefits from those discussions and leveraging the data to make positive decisions in the future can start very quickly and very early, and can start quite simply. We don't have to do everything at once, and we can take a stepwise approach, and we can collect energy usage data, we can collect metering data, we can collect building system data, and slowly but surely bring in more and more information together so that we can find these additional capabilities. I wouldn't want to go into too much more detail regarding that, just because obviously you need a little bit of graphics to go with that. So I wouldn't go into too much more detail than that. But maybe we skip forward a little bit just to understand where we think our real opportunities are in the future from a smart building perspective. On one side of things, we believe smart buildings can really deliver the optimal environment, the perfect place for people who use it. But on the other side, energy efficiency and the reason that you're having this webinar and conference today, and the reason why we as an industry continue to focus on this topic, is that energy efficiency might not be new, but it's still absolutely important and essential for us to leverage the effectiveness of our infrastructures and our assets to make the best that we possibly can. And that's a really important understanding for us to reach and to then develop the skills and the technology and the innovations that we need to go to that next step. So from our perspective, or from my perspective anyway, there's a couple of things that we can do from a building perspective, from a planning perspective, or an infrastructure perspective, so that we can try and leverage these situations. And firstly, it's about having a plan, an overall holistic approach, and not just for individual disciplines, not just for individual pieces of assets or systems within a building, but looking beyond that, across the entire building, but also looking into the infrastructure outside and next to that building. So looking at the broader scope. Also looking beyond just direct system influences, and trying to understand how we can not only influence the way that we operate those systems and those assets, but also trying to find ways to ensure that the value add of every square meter of that building is as high as it possibly can be. Because by doing this, we also find ways to optimize the usability and optimize the way that building is approached. And every square meter that we save is one more benefit that we can bring from an energy efficiency perspective. Second is leverage existing technology. Do we have new innovations and technologies that enable us to do more? Yes, absolutely. But stuff that exists today, existing buildings that have systems that already operate, this is really the first step where we need to start. So it's leveraging what we have, having that conversation and finding ways for us to find additional optimization capabilities, and then adding where it makes sense and bringing in this new technology so we can start to find additional efforts in the future. And then
it's this collaboration. It's this conversation that's required very early in that planning phase, but also right through to the operation phase and retrofit phase, involving all of those different stakeholders to have that conversation, set the expectations, and reach from there. And then also having discussions when we talk about space utilization and things like this to include people that maybe were not traditionally involved in that conversation. So whether this is HR or our real estate managers, trying to understand better exactly how we can use those spaces and save as much energy and find the best ways to apply the resources that we have moving forward. Anna, that was a very, very quick overview. So I'll pass back to you. I think a couple of questions and a bit of a conversation would be the best way to go. What do you think? I think we can hear you, Jan. Okay. Now we've got you. Amazing. Okay, but now I'm also on this microphone. Beautiful. I can hear you. Absolutely. Okay. So my question. So thank you for the introduction in the smart building concept in the wider connection with different aspects and pointing out also collaboration of different stakeholders in this process. Siemens is one of the providers of the solutions, but there are many already. And as you said, we are in the period where we are talking more and more about smart buildings and smart concepts. But how is with the standardization of digitalization in the construction sector? Will be there any standardized tools? How are you? How do you see this situation? Yeah, it's a tough one. Like when we talk about smart building. I can't hear you now. Hopefully you have. Okay, we can hear you. All right, amazing. So that's a tough one. Like, do we have standardization in general across the industry? I think we have a standardized understanding, but as you say, there are many manufacturers that are working on technologies like this, and it's not just the manufacturers; it's the disciplines. It's easy for me to say smart buildings and ensure that we have integration across all the different disciplines. But when we start looking at those individual disciplines themselves, let's call them building automation, fire safety, security, access control, et cetera, et cetera. All of these individual disciplines certainly have some standardization within them in many cases. It's trying to find standardization above and beyond that across those disciplines, which is very difficult as an industry. One of the benefits, and it may never happen, every industry has developed different communication standards or tools or technology to suit their specific functions, and they are so different and so diverse that it's going to be very difficult to find consistency across all of them. But what we've certainly found as a step forward in recent times is the capabilities that things like cloud infrastructure have for us, and also the skill set that we have as an industry to collect information, bring it together and normalize. So is there a standardized set of rules? No. Is there a standardized, smart buildings wide protocol or anything like this? No, but I think this is not something that we need to wait for. This is something where, exactly like you described, the collaboration, the communication between the manufacturers, but all the stakeholders within a particular project, to set precedents and set expectations. That's one of the biggest things. When we talk about data, we talk about not just collecting it, because collecting it can be easy, but understanding it and using it and making it machine readable is a huge step within that process. So to normalize that data, having an expectation, setting goals, and agreeing on those as all the stakeholders for an individual project or an industry or a local industry is one of the huge steps towards achieving that. Once we do that, it becomes less stepwise and we have a more standardized approach. So maybe a very short answer or a short answer to your question. Do we have it today? No. Are there tools out there? Absolutely. Siemens and others, we bring as much support as we can to go through that planning process. But it really is a collaboration effort for us and others in the industry to take the next step into the future to reach that goal. Thank you for this answer. And
Okay. Thank you for your answer. And yes, we are on the way. It's the process of developing technologies and everything else. One more question regarding the data collecting and personal data and social dilemma about all this data. What do you think about this? Do you have any aspects? Yeah, absolutely. Like it's a really interesting one. In our industry, we've been in operational technologies. In the past, we've never had a lot of connection to personal data. Maybe one of the pieces of our industry which is separate from that is the security and access control industry that do collect visuals and do have personal data stored, but we see more and more of an increase in this as we start to look at workplace applications, user movement tracking and these kinds of things. And while it can deliver some of the great benefits that I spoke about before, understanding space utilization, being able to help enforce social distancing at a time like this when we have requirements changing, it comes with a lot of benefits. But obviously those benefits come with responsibilities as well. And that can be addressed a few different ways. That can be addressed in the security and the approach that's been taken. And one of the great things is that our industry, as we do move, like you described before, in this journey towards standardization, we adopt more and more, IT and let's call it industry standard security measures. So we're no longer trying to develop things that for ourselves. We're able to use more and more standard security measures, which helps from that perspective. But also from a technology perspective, we're able to control what we collect. We don't need to collect. We only need to collect the information required to make the decisions that we need to. So, understanding how people use a space can be done without recording, personal information or tracking individuals. It can be done tracking standard movement, as an example. So there's ways for us to do this, but absolutely it's a huge part of our responsibility as an industry to not just collect that information responsibly and manage it responsibly, the same way that every other industry and every other collection of data is required, but also to ensure that we apply that effectively and we only collect the things that we need, because we already have a lot of data. We don't need any more than's required for us to make good decisions about how we use our space, how we use our buildings, and how we can optimize and increase our sustainability across the board. Thank you again for this input. And yes, here we come to this ethical part, what we collect and what we do with all this data. And the last question for you is also a personal one. Yep. What kind of experience do you have as a user in smart buildings? Mm-hmm. And did you change any habits, or did smart buildings make your life better and healthier? Yeah, it's a good question. I'm very lucky, working for a company like Siemens. As we've already discussed and you mentioned before, we're one of the manufacturers that works very hard on this technology. So I'm lucky to work in an office where we deploy this kind of technology. So having multiple systems that work in an integrated manner, to have space usability sensors, to have lighting that automatically adjusts to the outside, the external and internal environments, and also using workplace applications like Comfy is something that we now use in many of our sites globally. So I'm lucky from that perspective that we get to experience it. And your question is a good one. I think it's twofold. Does it change every aspect of my day? Absolutely not. But does it have positive impacts? Definitely. In normal day-to-day life, just knowing that the lighting and the environment, so the quality of air and et cetera like that is controlled effectively, as well as understanding that I'm able to use those spaces to the point of making different bookings and choosing a space to use, using a smartphone application. Those kinds of things make me more productive in general, enable me to do things which I couldn't do before. At this time, when we're all
dealing with the challenges of the COVID pandemic, that adds another aspect again, which means that I'm able to register my attendance at the office using my smartphone application, which means I'm able to again check where is safe to work, where is the limit of my colleagues within a space already reached, and I should not go there because I can't adhere to the social distancing, things like this. These are also some great benefits that are coming from it. So, we're only just scratching the surface from a real benefits perspective, but as a user, I absolutely see those benefits. And that's one of the reasons we get excited about this topic, because we do see the positive effect, and we see that in the next 5 or 10 years, more and more things will arrive that we can't even imagine applying today, which will enable us to find more and more benefits moving forward. Great. Thank you. Thank you, John, for being with us today. We wish you were here, and kindly welcome to Ljubljana when the situation will be a little bit not so tense anymore. But we will stay in touch. We will continue to see what you do and transfer the knowledge from the to Slovenia and the Slovenian knowledge to your company. So thank you again, and hope to see you soon. Thank you, Anna. Bye. Thank you all for the time, and goodbye. We'll see you soon. Tako, najlepša hvala še enkrat. Prehajamo na zadnji del našega dogodka, na okroglo mizo, tako da vabim 3 goste v živo. Dobrodošli še naši gostje okrogle mize. Imamo pravzaprav 4 goste. Okrogla miza naslavlja tematiko gradbeništvo 4.0 v Sloveniji. Z nami bojo danes v živo Brigita Gartner, na moji levi, diplomirana arhitektka, direktorica biroja Gartner Arhitekti, je tudi dobitnica Plečnikove medalje, Plečnikovega priznanja Zeleni svinčnik in nagrade Interier leta. Njihovo delo biroja temelji na prepletu kvalitetne arhitekture, sodobnih tehnologij in zelenih rešitev v celotnem življenjskem krogu objektov, ki jih ustvarjajo za svoje naročnike. Gartner Arhitekti so tudi aktivni člani našega CER-a. Poleg nje je gospod magister Igor Kulašič, vodja Smart Infrastructure v Siemens Slovenija in vodja oddelka Building Products za Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško in Srbijo. V njihovem oddelku povezujejo energetske sisteme, stavbe in industrijo, da se prilagajajo načinu življenja in delu uporabnikov. S kupci in partnerji sodeluje pri ustvarjanju ekosistema, ki se intuitivno odziva na človeške potrebe in pomaga pri boljši izrabi virov. Poleg njega je pa gospod Boštjan Videmšek, dolgoletni novinarski poročevalec iz svetovnih kriznih žarišč, sodelavec številnih tujih časopisov, revij in spletnih portalov. V zadnjem obdobju pa se je začel posvečati obnovljivim virom energije in njihovim možnosti za upočasnitev klimatskih sprememb. V ta namen potuje po svetu, raziskuje primere dobrih praks in je avtor ene najnovejših podnebnih knjig v Sloveniji, Plan B, pionirji boja s podnebno krizo, katero je podprlo tudi podjetje Siemens, ker je zmagal na njihovem natečaju za novinarska dela na področju upočasnjevanja klimatskih sprememb, tako da iskrene čestitke. Knjiga je res zelo zanimiva in sem jo jaz z užitkom prebrala. Poleg teh seveda pa Boštjan dobitnik tudi številnih drugih mednarodnih in domačih novinarskih nagrad. Z nami danes v živo ni dr. Andrej Tibalt, je pa online, tako da Andrej, pozdravljamo vas v Maribor. Pozdravljen. Andrej je izredni profesor in vodja katedre za gradbeno in prometno informatiko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Ukvarja se z raziskavami in razvojem rešitev na področju informacijskih modelov gradenj, torej BIM-a, avtomatizacijo gradbeniških procesov in področje mobilnosti. Je tudi podpredsednik Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje gradenj SIBIM.
Dobrodošli vsi med nami danes. Pokrivamo en zanimiv ekosistem deležnikov, ki soustvarjate gradnjo, bodisi kot projektanti, proizvajalci in tudi uporabniki oziroma opazovalci, nenazadnje tudi Andrej skozi izobraževalni sistem, ta vidik. Začeli bi z vprašanji, dva kroga imamo, z gospodom Tibautom iz Maribora, da imamo v bistvu tale online uvod najprej, da se izognemo čim več tehničnim težavam, če bojo. Andrej, vprašanje, kako trendom digitalizacije in gradbeništva sledi zakonodaja? Kako daleč je akcijski načrt za digitalizacijo gradbeništva, ki ste ga posredovali na vlado? Kaj v njem predlagate in kakšni so njegovi cilji? Lep pozdrav vsem udeležencem, članom okrogle mize. Hvala CERO, še posebej tebi, Ana, za povabilo na okroglo mizo, ki se ga seveda z veseljem udeležujem, toliko lažje, ker sem online tukaj iz Maribora. Na tvoje vprašanje bi lahko odgovoril na tak način, da v bistvu v slovenski zakonodaji digitalizacija gradbeništva še ni eksplicitno prisotna. Zdaj, če govorimo strogo o zakonodaji, pravil igre kot takih nimamo določenih, se pa seveda vse okoli tega, pri spirali smo pa zelo blizu tega, da bo na vsezadnje v zakonodaji, predvsem recimo na področju priprave gradbenih dovoljenj in tako naprej, se zgodilo to, da bodo v bistvu digitalni modeli nekaj, kar ne bomo rekel v prvi fazi obveznega, ampak nekaj sporednega, s čimer bo seveda potem vsak lahko na nek način pridobil več informacij in bolj kvalitetne informacije o sami gradnji že na samem začetku. Je pa zelo vpliven seveda tale akcijski načrt za digitalizacijo gradbeništva, ki smo ga po naročilu MGRT pred leti, pravzaprav 2 leti nazaj, začeli pripravljati in tudi pripravili oddali naročniku, torej MGRT. Potem se je skozi 2 vlade dejansko tole malo vleklo, je bilo že tik na tem, pa je bilo potem dejansko spet nekako postavljeno na stranski tir. Se pa čisto sveža informacija v zadnjem času, kar nekaj dogaja na tem področju, in sicer informacija zdaj iz septembra je, da je v bistvu na pobudo Združenja za svetovanje inženiring, strateškemu svetu vlade, pomočjo gospoda Hemingmana, pravzaprav so se nam odprla zdaj spet neka nova vrata, kar pomeni, da je ta akcijski načrt ponovno prepoznan kot pomemben strateški dokument v slovenskem gradbeništvu. Pomeni, da smo ga naredili ambiciozno, strokovno in napredno, morda celo malo preveč, za kakšno leto nazaj. Zdaj recimo smo dobili napotek, da bi naj ga malo skrčili, da bi se naj zgledovali recimo po nemškem dokumentu, ki se imenuje Stufenplan digitalnes Bauen und Planen, se pravi akcijski načrt za digitalno gradnjo in načrtovanje, ki je bilo leta 2015 pripravljeno za Ministrstvo za transport in digitalno infrastrukturo. Zdaj smo mi to seveda pregledali, ampak naš dokument je bil v bistvu že v fazi, ko smo ga pripravili, bolj ambiciozen kot nemški dokument iz leta 2015. Ampak seveda napotek smo vzeli kot dobro nameren in ga bomo tudi upoštevali, in v bistvu oktobra 13. bi naj bil ta dokument ponovno na strateškem svetu. 20. oktobra. Hvala za ta vpogled. Dejansko smo tudi v Sloveniji v eni fazi sprejemanja bolj strateških dokumentov, tako podnebne strategije do 2050 kot industrijske strategije, in tu je gotovo digitalizacija gradbeništva, gradbenega sektorja lahko pripomore. Mislim, bi bilo dobro jo vklopiti tudi v te dokumente. Kaj menite?
Če lahko odgovorim, absolutno se strinjam. Torej, že če bi rekel takole, če samo na kratko malo pogooglate, vidite, da v slovenskem prostoru ta akcijski načrt za digitalizacijo gradbeništva, ki postopoma prihiteva do leta 2023 dejansko obvezno uporabo digitalnih modelov, torej BIM-a za vse gradbene projekte. Vidite, da se je na veliko koncih in krajih ta dokument že opisoval, obravnaval, analiziral. Zdaj je čas seveda, da se ga udejanji. Mi se tudi povezujemo tako z vami, Ana, kot recimo tudi z ostalimi stanovskimi združenji v Sloveniji. Vsi pravzaprav ta dokument zelo dobro poznajo. Sledi pa seveda upamo implementacija čim prej. Čim prej do implementacije. Še eno kratko vprašanje bi samo dala. Katere države imajo najbolj razvit sistem digitalizacije javnih objektov? Če so kakšne reference, ki lahko rečemo, da so katere države to že dale v svojo zakonodajo, in mogoče samo še na koncu, koliko je objektov v Sloveniji že digitaliziranih v BIM modelih, če je kakšna primerjava obstaja? Mislim, pregled. Ja, torej, na globalnem nivoju so največ naredile 4-5 držav, se pravi Amerika, Velika Britanija, skandinavske države, Francija in pa Singapur. To so države, ki dejansko že zahtevajo na določenih nivojih, ali je to glede na vrednost projekta, ali kar za vse projekte potem že tudi uporabo BIM-a. Tik zatem, recimo že Kitajska, pa Združeni arabski emirati, pa Avstralija, pa Nemčija. Nemčija sicer niti ni najhitrejša, kot bi si mislili, da Nemci pravzaprav delajo zelo pragmatično, na nek način, pa zelo na široko. Ampak tam so že pred 5 leti povedali, da bodo leta 2017-2018 naredili 5 pilotskih projektov, s katerimi bodo začeli. Zdaj se ta zadeva malo sicer še zaustavlja. Ampak ja, so imeli ta dokument spisan že leta 2015, kot sem povedal. V Sloveniji je BIM zelo prisoten. Mi na CBIM-u si zdaj prizadevamo, da bi spostavili en kataster BIM projektov. Lahko povem takole v grobem, da vsi tuji trgovci, recimo, ki pridejo, zadnji primer IKEA v Ljubljani, absolutno svoje projekte delajo popolnoma digitalizirano. Recimo tuji logistični centri v Sloveniji, stanovanjski sklad recimo gradi stanovanja po celotni Sloveniji. Tak primer, ki ga poznam iz Maribora, recimo, zelo podprto z BIM-om. Tako da te reference za projektiranje recimo v Sloveniji obstajajo, tako za infrastrukturo kot za stavbe. Drugi tir, Karavanke, recimo, vsi projekti, ki so bili izdelani s pomočjo BIM pristopa. O sami statistiki nekaj pove tudi dejstvo, recimo, da ima CBIM združenje okoli 150 članov. To je kar velik del slovenske strokovne javnosti, pokriva v bistvu vse od na eni strani arhitektov do elektroinženirjev, strojnih inženirjev, na drugi strani seveda gradbenih inženirjev. Tako da v bistvu situacija na terenu je pravzaprav zelo optimistična. In ne glede na to, ali zakonodaja obstaja ali ne obstaja, prihaja do ene organske rasti na tem področju, ki je neustavljiva. Se pač je v praksi vedno takole, da zakonodaja nekako potem mogoče tudi pametno počaka, da se stvari v praksi, da se pojavijo neki standardi na terenu, projektivnih birojih, in potem znamo vsi skupaj bolj trezno in bolj pametno z nekaj letnimi izkušnjami dejansko pripraviti kvalitetne dokumente.
na tem področju. Najlepša hvala za ta pogled preko zakonodaje in tudi malo v kakšnem stanju so države in tudi Slovenija na tem področju. Prišel si do projektive, zato bi jaz nadaljevala z vprašanji za Brigito. Brigita, ker so kolegici, bova ostali na ti. V grajenem prostoru prebijamo v bistvu 90, prosim za mikrofon, če ga boš kar pažgala. V grajenem prostoru prebijamo 90% našega časa. Premalo se zavedamo, kako vpliva na naše zdravje, bivanje, delo, počutje, varnost. Kako arhitekt danes v tako izjemno kratkem času, kot ga ima na voljo za pripravo projektov, uskladi svoje poslanstvo z vsemi novimi tehnološkimi trendi, regulatornimi zahtevami? Kako to speljete in kako se tega lotevate v vašem biroju? Ja, res je. Malo bliže. Se slišimo? Ja. Res je. V bistvu dobra arhitektura je premišljena arhitektura in premišljena arhitektura zahteva svoj čas. To se ne zgodi čez noč, zato je potrebno si predvsem za idejno zasnovo. Še malo bliže. Še bliže. Ja. Predvsem idejna zasnova pri sami arhitekturi je zelo pomembna. In čez pravilno idejno zasnovo lahko dobimo pametno in premišljeno arhitekturo. In to je v bistvu tisto, kar mi tudi želimo našim investitorjem, našim strankam nekako povedati, da to je tisti del, kjer se moramo dobro dogovoriti za roke, za terminske plane, da se stvari potem naprej dobro peljajo. Je pa tako, da v bistvu naše stranke, je pa zanimivo, da so same tudi dosti dobro poučene v določenih stvareh, ko pridejo do nas, ne vem, imajo že v glavi, kako bojo pametne inštalacije, kakšna okna si želijo in vse to določene stvari in tudi kar se tiče gradbeništva, včasih vejo kakšne stvari, tako kot mi, tako da nas zelo presenetijo, ampak je pa tako, da v bistvu, kar se tiče izobraževanja, tukaj moramo pa potem mi še zmeri ohranjati na tem nivoju, da v bistvu jim lahko pomagamo. Se pravi, v bistvu moramo se stalno izobraževati, stalno tudi se pravi slediti vsem direktivam, vsem smernicam, vsem zakonom. Tako da zdaj v našem biroju potekajo tudi določena izobraževanja prav v tej smeri, da se majčkeno bolj dopolnimo na teh področjih. Tako da v bistvu izpopolnjujemo se, potekata 2 certifikata tudi preko vašega zavoda CER, v katerega smo članjeni, in sicer za vodjo trajnostni menedžer, tako da to bosta naš Domen in Maša. Tako da mi dva z Jernejem pa zdaj so v fazi pridobivanja LEED certifikata za zgradbe in za interior design. Hkrati pa se je Jernej preko članstva v KOC, kjer smo tudi, se pravi KOC Innovatis, kjer smo tudi včlanjeni, udeležil določenega tega izobraževanja za PHPP Certified Consultant. Tako da v bistvu to so neke take izobraževanja, ki se reče, veliko smo si zastavili, ampak stvari je treba peljati naprej, treba se izobraževati, zaradi tega, ker mi moramo biti v pomoč našim strankam, ki v bistvu to od nas pričakujejo in tako je prav. Tako da poleg tega je pa tukaj še slovenska direktiva, to so pa te stvari, ki jih spremljamo preko raznih seminarjev, raznih forumov, webinarjev. To so v bistvu stvari, ki jih organizira ZAPS in razne druge zbornice. Tako da načeloma to sta 2 stvari, ki sta nujne, potem pa pri nas poteka še tisto drugo, kaj pa pač po želji. In to pomeni, če nekdo v našem biroju izrazi neverjetno željo za kakšno izobraževanje, ki bi njemu pomagalo pri arhitekturnem snovanju, mu seveda to pomagamo. V bistvu omogočimo mu čas, omogočimo mu tudi finančno, tako da v bistvu se Domen zdaj izpopolnjuje v programu za vizualizacije Lumion. Jernej se nadgrajuje v programu Python, tako da v bistvu skrbimo skozi to, da smo na tem nivoju, da lahko našim strankam vedno kompetentno pomagamo. Čestitamo.
dejansko vidite, da v bistvu ta digitalizacija terja res nove kompetence Absolutno. in se morate tukaj izobraževati. Tako da, ker BIM v bistvu, to je stvar, ki je živa in to je treba vedno nadgrajevati. Znanje je treba nadgrajevati, slediti je treba novostim. Vsako leto pride nova verzija programa, treba je čez slediti vsem stvarem. Čisto na kratko bi tukaj vprašala, za koliko se cena sedaj podraži zaradi načrtovanja v BIM-u? V bistvu ni. Cena je lahko malenkost večja, ampak to je res, ta cena ni, vem, marsikdo se boji, da zaradi tega cena bistveno zraste, ampak praviloma ne bi smela. Mogoče je tukaj res kakšen procent odstopanja prav zaradi tega, ker je dražja programska oprema, tukaj noter so vključena izobraževanja, ki jih v primerjavi s projektiranjem v dvodimenzionalnem, se pravi recimo AutoCAD ali pa drugi programi, tega niti ni. Tako da to v bistvu običajno projektanti in tudi naši podprojektanti, ki to uporabljajo, elektroprojektanti in strojniki, to vključijo. Zaradi tega se mogoče majčkeno dvigne, ampak se takoj, ko se začne gradnja oziroma še pred gradnjo, v bistvu ti BIM programska oprema, se pravi BIM projektiranje, omogoči to, da v bistvu ti preveriš vse stvari, kako bojo na samem gradbišču, izogneš se raznim trkom strojnih inštalacij, z gradbeno konstrukcijo, z elektroinštalacijami in tako naprej. In v bistvu to so take stvari, ki če ne bi uporabljal BIM programske opreme, bi dejansko do tega prišlo na gradbišču in potem bi se dogajale situacije, zaradi česar bi bilo povečanje obsega dela, povečanje ur in v bistvu bi bil to nek dodaten strošek, ki si ga z BIM programsko opremo, v bistvu s tem projektiranjem, odpravil že v fazi projektiranja. Tako da potem je pa še druga stvar, ki v bistvu nam koristi, je pa to, da v bistvu pomaga lažje razumeti delavcem na gradbišču, investitorjem že v fazi projektiranja in potem drugim sodelujočim, kako model je, kako deluje, posamezne situacije se lažje razreši. Tako da to je ena izmed stvari, ki je v bistvu zelo koristna že v teh dveh fazah. Potem je pa absolutno prednost BIM-a tudi to, da če je pravilno izveden, ti najbolj koristi v fazi upravljanja in vzdrževanja. Se pravi, v bistvu, zdaj 3D je samo ena stopnja, lahko nadgradimo in gremo v 4D, 5D in 6D. 6D faza je upravljanje in vzdrževanje in prav tukaj v bistvu lahko pridemo do največjih prihrankov, ker to je v bistvu 70 do 80% obdobja določene stavbe in tukaj so možni največji prihranki prav na ta način. Tako da v bistvu mi ta pravilno izrisan program lahko uporabimo tudi za navezavo z ostalimi programskimi softverji, recimo z IBM Maximo, SAP, UBIM in v bistvu se potem to upravljanje in vzdrževanje lahko dejansko pravilno uporablja. To je načeloma to pride v poštev predvsem v kakšnih večjih objektih z drago tehnološko opremo, mogoče v industriji, farmaciji, v takih situacijah. Hvala ti za ta pogled, ki gre res zelo globoko in strokovno in dejansko prinese prihranke na koncu lastnikom in uporabnikom. Tako, mogoče pri večjih objektih je to absolutno nujno potrebno, pri manjših, se pravi pri enostanovanjskih hišah, pa je v bistvu res tisto dobro namerno za to, da zoptimiziramo čas in naredimo eno dobro voljo na gradbišču, kjer ni nekih nepotrebnih napak. Najlepša hvala. Od tu prihajamo na večje sisteme, bi Igor na vas. 99% stavb še ni pametnih, ste dejal na enem prejšnjem seminarju, ki smo ga imeli. Kakšne menite, da bodo stavbe čez 10 let, torej leta 2030 in kakšne 2050? No, vsekakor bomo šli v smer, da bodo stavbe postajale vedno bolj pametne, inteligentne. Predvsem mislim, da bo pa šlo za razliko, da čez 10 let bodo stavbe verjetno avtonomno delovale dejansko interoperabilno, to se pravi, da bodo vse kategorije opreme vgrajene v stavbo med sabo komunicirale, omogočale bi rekel, učinkovito in udobno bivanje. In pojavlja se bojo tudi že ti prvi zametki neke vključenosti v širše okolje
In mislim, da pravzaprav, ko omenjamo leto 50, bo šlo predvsem za to, da bodo stavbe postale del tega ekosistema, ne, zagotavljajo bojo svojo, recimo, ogljično nevtralnost, tehnologije vgrajene bodo omogočale v bistvu tudi na nek način upravljanje z energijo, da bo to učinkovito potekalo, varno in tudi na koncu, da bojo maksimizirali se možnosti, recimo, ne vem, boš uspel malo več energije narediti, pa boš mogoče lahko na kavo za to vrednost v lokalu, ki to energijo lahko porabi. V tem kontekstu mislim, da bo šlo. Na tem mestu bi vprašala, na eni strani imamo stavbe, torej digitalizacijo gradbeništva na mikronivoju, torej same stavbe, in potem to povezano z makronivojem, torej bodisi večjih kompleksov, mestnih infrastruktur. V Siemensu ste se nekaj let nazaj intenzivno lotevali zgodbe pametnih mest. Zdaj ste videli, da to v taki veliki obliki mogoče ne gre na ta način, ampak z manjšimi koraki. Ne? Kje so bili največji izzivi, da je šlo, da se gre zdaj po korakih proti temu in kje vidite največje priložnosti? Ja, recimo zdaj se veliko govori o tako imenovanih mikrogridih, ne, ker pravzaprav energetsko imamo neko zaključeno celoto, naven nevtralno, ampak spet vpeto v širši sistem. In jasno, ne, se že sama logika pove, največji problem pravzaprav upravljati s podatki. Ker z digitalizacijo stavbe mi dobimo kar naenkrat veliko podatkov, katere več ali manj ali več učinkovito lahko obdelujemo. In ta obdelava teh podatkov je ključna, ne, in je zato lažje obravnavati, bi rekel, manjše entitete, ki jih potem na podlagi spet pravilne obdelave podatkov lahko vključimo v širšem kontekstu, ne, in morda na koncu lahko tudi globalno. In seveda, čim pa govorimo o podatkih, se pa začnejo recimo tudi teme, kot so cyber security, kako je z varnostjo obdelave teh podatkov, hranjenja in tako naprej. Tako da tukaj so te izzivi, in pričakujemo, da bo v tej smeri pravzaprav ta trend se v tem kontekstu potem s poudarkom tudi razvijal. Pa na tem področju cyber security-ja se v bistvu ukvarjate tudi Siemensu sami, kot že v jedru, da ste ga dali zraven, ali to v bistvu v glavnem zunanjimi partnerji? Za nas je cyber security izredno pomemben. Že od vsega začetka, pravzaprav, ko je Siemens vstopil v te digitalne tehnologije, skrbimo, da so v bistvu sistemi vedno dovolj zavarovani. Če govorimo že o sistemih posameznih, kot je recimo pristopna kontrola ali kaj podobnega, kaj šele, ko pridemo do digitalizacije polnem pomenu besede. Tako da je Siemens tudi eno od podjetij, ki v Nemčiji tudi sodeluje v tem združenju podjetij za spoštovanje cyber security, in ja, to je zelo pomembno. Tukaj bi še eno vprašanje, glede na to, da pokrivate regijo. Kakšni so največji izzivi z vašega vidika digitalizacije gradbeništva v Sloveniji in tudi v tej širši regiji, ki jo pokrivate? No, je bilo že omenjeno, ne, problem, ki ga mi vidimo, ne, pravzaprav, da nismo še v fazi, kjer bi se razmišljali o stavbi skozi njen življenjski cikel. Namreč, kot si povedala, ne, 80% cirka stroškov nastane z uporabo. In seveda, ko se objekti projektirajo, se ponavadi gleda samo investicijski del teh 20% gradnje, ne pa tudi tega naprej. Tako da mislim, da bo na nek način to miselno spremeniti največji izziv. Ne? To se pravi, treba bo najti vzvode, na kakšen način bo ta celovit pogled po končni fazi potem na koncu tudi razgradnja objekta, ne? Da bo potekala ekološko. To mislim, da bo šlo, da je predvsem največji izziv, ta miselni del. Ne? Ker tehnološko mislim, da je regija zelo napredna, recimo tudi v Sloveniji, tudi v drugih državah. Mi smo imeli pred leti te dogodke digitalizacije gradbeništva, na nek način smo bili presenečeni, koliko enih ljudi in koliko ene strokovnosti je že na tem področju. Se pravi, ta del miselni se mi zdi, da bo največji izziv. No. Tako, hvala za ta pogled. In ker prihajamo do miselnosti in že presegamo tehnologijo, bi Boštjan na vas. V vašem prvem delu knjige raziskujete pionirske projekte, ki so bile iniciative pravzaprav od spodaj navzgor in so v določenih območjih manj razvitim predelom dale nov zagon.
ko ste opazovali in imeli dialog z temi skupnostmi in strokovnjaki, kaj ste opazili, kakšen odnos javnosti je bil do teh zelenih projektov, kako so jih ljudje sprejeli, kje ste mogoče zaznali težave in največje izzive? Pozdravljeni. V nobenem primeru ne bi rad generaliziral, ker to je pač tudi knjiga temelji od primera do primera. Ampak tisto, kar je skupno, recimo, najbolj izstopajočim primerom pozitivne prakse je, da se je pojavil nek človek, da se je pojavila kakšna majhna skupnost, skupina ljudi, ki je, ko bi rekel, se odločila, da bo spremenila tako bivansko, kot sociološko, kot tehnološko platformo, paradigmo svojega bivanja. In z Matjažem so se, ko so iskali te primere pozitivne prakse, odločila, da ne bova šla v neke megalomanske primere, da bova šla v primere, ki jih je mogoče tako ali drugače aplicirati tudi v manjših državah, v manjših skupnostih in da bi v bistvu delovali, kot ste omenili, od spodaj navzgor. In se mi zdi, da je tudi tisto, kar potem tudi duševno nahrani skupnost, da stvar ni vsiljena, da stvar ni spolitizirana, da stvar nima nekega, kako bi rekel, močnega ideološkega naboja, ampak je neposredno vključena v življenje. In recimo meni se zdi daleč najboljši primer, tudi, ne vem, mogoče aplikabilen doma, vseh teh primerov, in zato tudi kot prvi izpostavljen v knjigi primer malega grškega otoka Tilosa, kjer se v bistvu iz nekega popolnega razsutja, iz demografske katastrofe, iz praznega otoka v nekaj letih naredili neverjetno preobrazbo. In v bistvu do tega ne bi prišlo, če na otok ne bi prišel mladi zdravnik, ki je v bistvu nemudoma začel opažati možnosti, si pri ljudeh ustvaril neko dobro ime, ugled in potem postal župan. Otok je bil takrat imel še toliko malo prebivalstva, da volitve na otoku niso bile politične, ampak so bile osebne, niso bile organizirane politične stranke, ampak so izbrali, kako bi rekel, najboljšega izmed njih. In ko je dobil to funkcijo, je začel stvari neposredno spreminjati. In so šle stvari po vrsti. Najprej je preprosto poskrbel za to, da so se mladi ljudje začeli vračati. To pomeni, da se je začel ukvarjati z ekonomijo. Da so se ustvarjala na prvem mestu najprej so socialna podjetja. Potem so skupaj obnovili vse antične pastirske poti, kar je na otok pripeljalo turiste. Kasneje je prepovedal lov, kar je oživilo, rekel, floro in fauno na otoku do nepovrata. Potem je otok, ki je izjemno progresiven, tako v sociološkem smislu, je bilo na otoku v Grčiji, je bila izvedena prva istospolna poroka v Grčiji, kar je dodalo neko novo privlačnost in, bi rekel, etično substanco na otoku. Potem je otok spoznal, da v bistvu postaja, da kar naenkrat je bilo toliko ljudi, da je začelo zmagati energije. In so se začeli spraševati, kaj narediti. Otok je preprosto prelep, da bi se vohalo ves čas dizela in da bi ves čas ropotali agregati, ker so rabili vedno več. Bili so odvisni od termoelektrarne na Kosu na bližnjem otoku, energija je pač po daljnovodu prihajala na otok in potem so se leta 2015, če se ne motim, zbrali, se usedli in rekli, da ne bo šlo več tako naprej. In so, kako bi rekel, preračunali, da imajo idealno geografijo, da naredijo hibrid, mešanico med fotovoltaično solarno energijo in vetrno energijo in so v bistvu se povezali z ključnimi grškimi univerzami. Vse je šlo, kot rečeno, od spodaj navzgor. In zato je stopila skupnost, na otok so začeli prihajati znanstveniki in raziskovalci, pogovarjali so se z ljudmi in so našli skupno rešitev. Potem so se prijavili projekt tudi BSS-ja, baterijskega shranjevanja energije na Event Horizon 2020, Horizon je film, Horizon 2020, evropski projekt Evropske unije. So bili tam izbrani, so dobili denar in v roku 3 let je bil projekt končan in Tilos je postal prvi energetsko samopreskrbni otok v Sredozemlju. In primer Tilosa je lani
lani aprila je vse skupaj bilo zagnano in bilo zadnjič uporabljen, ko bi rekel, liter dizla za elektriko. Takrat naprej otok povprečju naredi 30% več energije, kot je porabi, in je da nazaj v daljnovod. Od takrat naprej je že na 12 različnih otokih se dela v bistvu copy-paste tega primera. Ta primer izpostavljam zaradi tega, ker je res zrastel iz grassroota, iz otoških korenincev. Ni bil gnan strani države, ni bil znan strani politike, ni bil gnan strani korporativnega sveta, ampak potem, ko je bil projekt predstavljen, so pa vsi te, od države do Evropske unije, do energetskih korporacij in tako naprej, projekt prepoznali in ga hkrati tudi posvojili, kar se mi zdi naravnost sjajno. In takih primerov je v bistvu kar nekaj. In midva so se odločila, da pač ravno zaradi tega, Tilo se bo tudi ena od prvih teh zgodb, da v bistvu jih poiščeva in narediva v bistvu kako bi rekel, navodila za uporabo, kako je mogoče od spodaj navzgor zgraditi neko ne samo energetsko, ne samo tehnološko, ampak tudi, bi rekel, sociološko progresivno skupnost, ki je usmerjena v prihodnost in deluje kot eno. Hvala za ta pogled, ta je bil res zanimiv. Drugače še kar nekaj drugih res izjemnih primerov opisanih, ki jih lahko tudi v knjigi in ki jih lahko apliciramo na Slovenijo. Tako primer Avstrije, prenova premogovnih območij, ki jih imamo v Sloveniji, v Šaleški dolini, Zasavju ali pa v Goriškem, ravno fazo iskanja novih tehnologij, novih rešitev. Tako da priporočamo to knjigo v branje vsem. Ker se naš čas približuje koncu, bi šli samo še z enim krogom vprašanj. Andrej, te imamo še na vezi? Ja, seveda, tukaj sem. Super. Za zadnji krog vprašanj bi šli zopet na osebno izkušnjo. Kakšna je tvoja osebna izkušnja z pametnimi stavbami? Živiš, so spremenile tehnologije že tvoj način bivanja in ti ga izboljšale? Ja, torej jaz imam osebne izkušnje s hišo, kjer je pač bil uporabljen BIM v nekem delu za fazi načrtovanja. Potem v bistvu tudi pametne inštalacije so bile inštalirane, torej izvedene. Moji občutki so na nek način taki, bom rekel, realni, da ne rečem previdni, kar se tega tiče, ker objekti, recimo pametne stavbe, torej zbirajo ogromne količine podatkov, torej množični podatki, s katerimi pa si na neki točki ne vemo, kaj početi. Zdaj, seveda, vsi ne želimo si uporabiti strašno dragih sistemov, recimo, ki bi vse počeli sami ali pa brez naše volje. Moja izkušnja je, da tehnologija danes zbira ogromno podatkov, ogromno je senzorjev v hiši, ogromno naprav, ki lahko komunicirajo navznoter in navzven s pomočjo interneta. In če te informacije, torej te podatke, da interpretiramo na način, da nam služijo koristno kot informacije in potem naprej kot neko znanje, ki ga lahko iz tega izpeljemo, potem je dejansko vse skupaj na glavo obrnjeno. Treba se vprašati, kaj je tisto, kar si pravzaprav v taki pametni stavbi želimo. Ali želimo vso temperaturo, vreme, gibanje sonca, valove, obračati temperature, kontrolirati porabo, nadzirati. Za povprečnega uporabnika, torej še vedno, dokler ni tako, kot je gospod Kulažič povedal, v ospredju življenjski cikel stavbe, je preprosto teh podatkov preveč. In tukaj je potreben torej zdrav
razum. Zdaj, če mi boš potegnila malo za jezik, Ana, glede tega, kaj pa jaz recimo razumem kot zdrav razum, pa se lahko naučimo mogoče, to je zdrav razum v smislu do teh tehnologij, pa nas uči tale knjiga od Huxleya, se pravi Čudoviti novi svet, v katerem se zgodi fenomen množičnih podatkov, ampak v smislu ljudi. Tam so razvili tehnologijo razmnoževanja, kjer iz enega jajčeca naredijo 11,000 otrok v 2 letih. Seveda gre za fantazijo, ko v bistvu tehnologija postane nek glavni instrument neke socialne stabilnosti, kot je v knjigi avtor opisuje, zagovarja, in to je zaskrbljujoče. Se pravi, na eni strani neka pametna stavba prav tako zbere ogromno teh podatkov, ko se to preseli na tak način, da so ljudje samo številke, pa tehnologija prevlada nad razumom, potem se moramo zaustaviti. Se vprašati, kaj pravzaprav od teh tehnologij želimo. Torej, lahko bi zaključili, da ne potrebujemo samo pametnih stavb, ampak potrebujemo pametne ljudi, da bomo pravilno si usmerili svoje življenje. Brigita, še tebe, kakšne so tvoje izkušnje in omenila si, da jih nimate še v vaši stavbi? Res je, pri nas še nimamo. Mislim, naša hiša je v fazi prenove, ampak in ko bo prenovljena, bo imela pametne inštalacije, ampak v bistvu je moja izkušnja s pametnimi inštalacijami predvsem pri naših strankah. In v bistvu res v zadnjih letih mislim, da imajo praktično vsi vsaj osnovno integracijo pametnih inštalacij, se pravi senčenje, luči in tako. Tako da eni imajo več, eni manj, ampak so blazno navdušeni in jaz to zelo pozitivno sprejemam in tudi upam, da bo tako tudi pri nas. No. Pač, če si za te stvari, potem je super, če pa nisi za te stvari, pa si predstavljam, da te zna vse skupaj utežiti. Tako je, najlepša hvala za tvoj pogled. Igor, vaša osebna izkušnja s pametnimi stavbami? No, jaz prav nekih zelo hudo pametnih naprav doma nimam, imam pa en, seveda, Siemensov sistem, Synco Living se mu reče, za upravljanje z radiatorji, in moram reči, da je res stvar izredno učinkovita in tudi udobna. Namreč gre za radijsko-komunikacijske ventile, ki s centralno postajo komunicirajo, se pravi, ni bilo nobenega kabliranja, vsaka soba ima svoj urnik, kopalniški del svoj, spalnice svoj. In kar je recimo še prav fajn, jaz sem ljubitelj, bi rekel, ognja, klasičnega, imam kaminsko peč. In seveda, ko se soba dnevna recimo segreje, se potem ta radiator v dnevni zapre, dočim recimo ostali prostori ostajajo v režimu oziroma delovanju radiatorja, kot je treba. Recimo ena taka dobra funkcija je tudi, da če se odpre okna, ker so magnetni kontakti, da se ve, da se prezračuje, ni dogrevanja. Tako da to bi rekel en tak pragmatičen ali kako bi rekel praktičen, res učinkovit, se pravi, dvig udobja privarčujem in sistem je res stabilen, zdaj ga imam že kar precej časa in to res delam. Tako da hvala. Delati sem prišel. Tako, počasi z malimi koraki. Boštjan, midva sva se pogovarjala, da teh izkušenj osebnih doma še nimate. Bi pa za zaključek, kako pa gledate na odnos med tehnologijo in etiko? Kako to dosegati? Tehnologija je orodje, ljudje smo orožje. Mislim, da je tukaj jedrska energija nekako najboljši primer tega. Če parafraziram Matevža Lenarčiča, tehnologija nikakor ni rešitev, rešitev je sociologija. Tehnologija brez etike, brez neke človeške substance je v bistvu leži v praznem prostoru in je zelo mogoče narediti, kar želimo oziroma kar si upam reči ne želimo. In me v zadnjih letih me v bistvu skrbi, da se diskurs veliko bolj nagiba od neke spremembe
naše notranje spremembe paradigme k diskurzu o tehnologiji, ki se marsikje ponuja kot nek tak sjajen eskapizem, neka odrešitev, ki je pa hkrati lahko zelo nevaren alibi zato, da sami kot skupnost ne sprejmemo odgovornosti. In ne vem, če se umetna inteligenca zmeša z naravno neumnostjo, gremo lahko zelo hitro v zelo napačno smer. In mislim, da je treba biti diskurzu o tehnologiji in etiki izjemno previden. Na prvem mestu gre za zaščito tako ali drugače človekovih pravic. Veliko se je razpravljalo o podatkih. Mislim, da je to ena ključnih stvari v tem času. Podatki so v tem trenutku morda najbolj iskana reč na globalnem tržišču. In moramo biti izjemno previdni, celo posesivni do njih, če so ti osebni, ker so osebni. Najlepša hvala na tem mestu vsem za vaše strokovne izkušnje in osebne poglede. Smo v obdobju, ki bo kar ključno, kakšna bo naša prihodnost, kakšne bodo naše odločitve, naša odgovornost sprejemanja tega in se veselimo, da bi bilo leto 2030 in 2050 boljše, kakršno so zastavili vizionarji in kakršnim vsi gremo tej poti naproti. Hvala vsem, ki ste nas poslušali online, po spletu. Hvala, Andrej, pozdrav v Maribor in se vidimo ob naslednji priliki v Ceru. Nasvidenje.